افروکیا دناوا استادیوم و علیگیرن خود یانه آماسپور یا باکور کردستانه ده هتا همبری یانه سرایر آماسپور حتی نهار و شو باشه انجامنوی باشن دخوازی سرکفتنه که دن بدز بینید ده شش یارین در باز بوید آماسپور سه سرکفتن و کویک و دو دوراندن هنه افشوا دناوا یاریگیا و علیگیرن خدا ده یاری که دن انجام بده دخوازید مفاجوه که ور بگرید داکو سه پوانن دن زیده بکتن یعنی سارییر انجامنوی خرابن دشش یاریان ده چه سرکفتنن وینینه پین جاران شکستیه تنه و کویه کوان هیا تیم نها تنه خودیا یک خاله لپلیا 19 یا ریزبند لیگای کم یا ترکیه آماسپور دخوازید مفاجوه که ور بگرید داکو علیگیرن خو کیف خوش بکت انجامه که باش دناوا استادیوم علیگیرن خودا بدز بینید یاری دمجمر 20 لیارگی آماسپور لآمده تکرن آماسپور دمواندریه یعنی آسارییر بکه لآمده ده عبدالسلام آکنجی پیامنیر رودا و لگل مبیتن لسر داوی گورانکاری و پیشات انگیره دای آماسپور ده زانیاریان جوی بستینم عبدالسلام دمات باش بیتن دوی دم ساله ده آماسپور تیمه که باش آوا کریه انجام نویجی حتی راده که باشن لیسکا در باز بویش کستن آماده کاری بو لیسکایی رو چنه دمکی دا ساریر او تیمه بهست نینه کوشش گرن در باز بوی در بکوید بله روش باش سامان دمکو یاریا آماسپور چید بل و تفگر لناف باشیر دناف 2 میلیون nüfusu Ahmet'e de geçti guara sazıncı vaka sivil partiyen siyasi civanu jinu mer herkes bername khoya ve roje le gor yari Ahmet Sporet ke roje ki wesel levrate jamaca pekere var demjmer bistan da Ahmet Spor bi Sarıyer rabtima İstanbul eratem beraber haftaya haftemin Ahmet Spor bi 10 puana drezan nehemin de hekek ve irov bi serkeve ye penç ambejinçe pelekanan dicareki da hevraz bibe u derkeve reza çaremin evji beguman bendevariye ki zedde çetke sekreteri geçti Ahmet Spor'e biraz Faruk Korkmaz ligelmine o pırsak u tecmikir ka hazır içine o bendevariye aligiran ye irobci vere yanına ezecbi bepırsım spas sezbeniş bu vi derfete ve isal nehsterken cihan yani Ahmet Spor'e mabestamın ne transfer engelleki giring hatta naha bu ve perkurt şirove ki Ahmet Spor başlı çekelo. Dem baş seriyer tişkek hocam bxiratın serçeve rahatın ve kakute zanin ve dema embejin transfera da mekasi ne transfer pekanin ve kakuteci gotun hanin zaman le belev transferik meysal bikaranin hamuji bici mevan standın o lgor Armanca embejin şampiyoniye mevan transfer kirin em bu anji bir tima xuji baverin hafta çuyi embejin le Sakarya'yı mev peşbirk bistanda em serketne muhtemelen buna yekemin le mjüve Armanca xu neketiyene ve Armanca me devam dike pişti ve peşbirge embejin Sakarya'yı xabateme ben navber devam dikin o emdi dominin xabati xu Armanca me tekez bi her havayı bir serkeftine rastı. İşte tek şuynal hember Sakarya Spor'e nıkaş ekşi despekir. Veke kur rahineri ve Mehmet Altın Parmak ve reyakva jhaf katan diye huni rahiner biguarın. Gelek o tegoz çiçebun de plana ve dahi ya bira rahineri ve diçe hun teknik direktörü xad guharinin yanına. Bele bele. Brasti me biryarek bir rengi neste hatta yürü. Şandına embejin Mehmet Altın Parmak me biryarek me yuvay nine. Le emle encam mezetir futbola kömbejin tele istikandır emlü mezetkin. Bu peşeroji jimera tişten embejin gor Armanca me xabat domun nadomun emlü mezetkin. Ev peşbirge kö ilo embeleysin o daviye haftaya emvanira beleysin. Ev via piçek jimera bu nişan brast. باشه هکه کو ایرو بنده وریه که زده کهونه بسر کون لهکه کو هم بسر نکون چوینا راهنری و دروژه و ودای گلو که کجان her vakit her daim hamu embişin bir yerde
dibin kontrola medare îro li gor encamê veka ku migavadina ji go ji encamê zêdetir futbola tê lîstkandin em lû meze dikin lê encam jî ji bo me dawiya dawî muhîm em li encamê jî mêzekin lê şandina em bêjin direktörü me Mehmet Altıparmak ana bir yer ekmeği bir havayı nine lê roje peşî de çünkü hatına van, standına van, transfer van ji bo ku em bigêjînin armancê dûr da em xeletîkî kemasîkî yava ku em bibînin bênaber em vê biryar jî bistînin. Şîrovek ku ji bo Amed Sporê tê kirin ji aliyê em bêjin pisporên werzîşê ve weke ku tîmekî ji bo Süper Lîgê Amed Sporê sal amade kiriye. Eleqeya alîgiran hûn çawa dibînin ji bo yariyên îsal ji bo îro yariya îro çend bilêt hatine firotan reqemek el berdestin? Peşte tabi spasiya xwez peşkeşî alîgirên me dikim li Sakaryayê em bêjin bajarek mezin bû lê qasî 7,000-8,000 alîgirê wan hebûn qasî 1,000-1,500 jî alîgirê me ji derdorê em bêjin ji İzmîr bigire ji Diyar Amedê bigire hemû bajaran ê ku xwe gêştandin hatin alîkarî dan me bênaber îro jî heyana qasî em bêjin ney 1000 bilêt hatine firotan lê di hemû pêşbirgên me de ji em bêjin ji pêşbirgê re 2 saet yan jî 3 saet mimîne qasî ew bilêtê ku hatine firotan bilêt nava 2 saet de tên firotandin. Yani zêdetirî 20,000 bilêt tu bêjî. Texmînekî ji bo yariya îro ez te bigirim. Ji bo encamê de. Ji bo encama îro bi rastî tiştek dilê me de derbas dibe bi ferqek mezin em dixwazin vê pêşbirgê bistînin. Gelekî spas û serkeftin Sarıyer bi 1 puanekî rêza 19 daye bêguman Amed Spor bendewariyekî zêde ye û dixwazin ku yariya Sakarya Sporê wê encama têkçûnê ji bîr bikin bi ser bikevin dilê xwe jî dilê alîgiran jî û dilê bajêr jî xweş bikin saman bêguman em jî weke rûdava me kelî bişopînin yariya îro. Li bandêne Amed Spor îro serkeftineke mezin bîne careke din vegere ser rêya rast gelek spas ji bo te û ji bo mêvanê te jî serkeftin ji bo Amed Sporê.